Ua kūkulu ia pa'a ke ia lua kini ma ka waihae ma Hawaiʻi mokupuni ma ka pau ana o ke kenekulia ʻumikūmāwalu e ka mehameha nui ma muli o ka mana'o wānana a ke kahuna a kuhikuhi puʻuone o ka poukahi. Kapukahi was the one who actually instructed Kamehameha that in order to gain the islands of Hawaii under his control, that he would have to build a house to his war god here at Puʻukoholā. O iai o ke kahi unuhi haiki ia ana o ka inoa he pili I ke koholā, no ke kahi poʻe kamaʻaine I lo waʻa ka ike mo ʻaukala mo ʻŌlelo no ke ia wahi, he manaʻo o koʻa no paha ko ia inoa. Local ohana from the area here talk of Puʻukoholā, meaning the day when a contract was made, and believing again that that was the day when Keʻoa came and made the contract with Kamehameha. Kaua ana laua no Hawaiʻi mokupuni no ke kahi mau makahiki, a ua kono aku o Kamehameha ia ke aua I ka hoʻolaʻa I o Puʻukoholā, a ua hele aku no ke aua I loko no paha o kona ike no nā hoʻailona e wanana ia I kona pepehi ia make ma leila. O ka hopena no ia I ike ia a ma ka holo o ka manawa, ua lilo no o Hawaiʻi mokupuni ia Kamehameha. With that, Kamehameha went and conquered the other islands, except for Kauai, but that's where it all started. Ua hala he ʻelua haneli a oi makahiki mai ka hoʻolaʻa I o Puʻukoholā e Kamehameha nui ma ke kahi wā o koʻa loa mai ke ia wā. Loaʻa no naʻe kona mau kahu e kupaʻa ana I ka hoʻola I kona mau moʻolelo a hana kuʻuna e like me ka hiki a kupono. Koʻikoʻi Kahi is the venue in which we continue to try and pursue Kamehameha's unfinished good deeds of unification and trying to bring the people of Hawaii together to at least experience a small part of what our kupuna experience here at the Heiau at a temple of state such as Puʻukoholā. Some are slowly coming to see what's happening there, you know, and to where our culture is coming back. It's a learning place for us. We look at Puʻukoholā as also the pico of our nation, where it started. And it's a point in time that we can walk with our ancestors, our people.